Hello guys, twongeye kubashimira kubasanga kuri uyu muyoboro w'itumanaho rigezweho. Muri iyi video none tugiye kukwereka uburyo wakwikorera ifoto yawe, aho kuguma usiragira mu mafotoshopu, utanga amafaranga n'ibiki, kandi telefone yawe yakagufashije mu gukora iki? Mu gukora amafoto ameze neza kandi akeye kurusha amwe ujya kwifotoza hehe? Mu masitudiyo agiye atandukanye. Tugiye kukwereka application imwe washyira muri telefone yawe ikaruta ari amapplication yose ubona bakoresha mu mamashini beditinga amafoto mu gihe mumaze kugira ute mumaze gushutinga. Ikindi nimba uri mushya kuri iyi channel, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubona buri update nk'izi ngizi zikwigisha gukora ibintu by'ubwenge, ibintu wari usanzwe utangamo amafaranga nawe ukabyikorera ubwawe. Nk'uko ubibona rero kuri screen yawe cyangwa se kuri telefone yawe, iyi foto ushobora kugira ngo yafashwe na kamera irenze zino nini za Nikon cyangwa se za Canon ndetse n'izindi kamera bakoresha mu gushutinga. Hoya, iyi foto yakozwe n'iki? Iyi foto yafashwe na telefone isanzwe. Icyo twakoze nyuma yo kuyifata, twarayeditinze dukoresheje telefone yacu, tuyikoresha application imwe iba kuri Play Store kugira ngo ise uku nguku. Urabona, kanze twereke ifoto ya mbere ya original twafotoye, ndetse tukwereke n'iki n'ifoto ya nyuma nyine tweditinze, urebe ngo bitandukaniye he, urebe nawe uburyo ki wakoramo ifoto yawe mu gihe wamaze kuyifotora ukabona wenda hari ukuntu idasa neza, noneho ukaza kuyikesha nyuma yaho ngaho ukoresheje telefone yawe. Nk'uko ubibona kuri screen yawe rero, urabona itandukaniro ry'izi foto ebyiri ubona imbere yawe. Hariho iyi ya mbere twafotoye bwa mbere nyine, hariho n'iyi ngiyi ya kabiri twagize ute tweditinze. Nawe uri kubibona ko nawe yuko harimo itandukaniro riri hagati y'amafoto yombi. Ifoto ni imwe ariko zabaye ebyiri zitandukanye. Imwe ni original, indi niyo tweditinze. Tudatinze reka nze dutangire tukwereke uburyo ki twabikozemo. Okay, noneho nk'ibisanzwe nyine urajya hehe? Urajya kuri Play Store, aho usanzwe ushakira amapplication yawe agiye atandukanye. Ku bakoresha iPhone ni App Store, ku bakoresha Android ni Play Store. Noneho icyo uri bukore, urajya hehe? Urajya muri Play Store yawe, aho usanzwe ugira ute ushakira amapplication agiye atandukanye. Then numara kugera muri Play Store, iraza isa uku nguku. Dutegereze gato ifunguke. Okay, iraza isa uku nguku. Uraza hehe? Hano muri Play Store usanzwe ushakira ama application agiye atandukanye. Noneho usacinga application yitwa Photo, okay, Photo Edit Polish. Okay, iyi ngiyi ya mbere ubona imeze uku nguku, urasacinga wanditsemo iri zina. Okay, iri ngiri niryo uri bwandikemo hano muri Play Store uri gusacinga. Then numara kuryandikamo ugira ute usacinge, then ushake iyo application. Application nta yindi ni iyi ngiyi ubona hano. Iyi ngiyi sorry, application ni iyi ngiyi, iyi ngiyi isa nk'ibara ritukura, uko natwe tuyifite iri installed. Iyi ngiyi rero niyo iri gukora edit za mbere za photography. Then icyo uri bukore, uri buyifungure nyine uyestare, twebwe uko turayifite dusanzwe tuyikoresha. Then ugira ute numara kuyestara, ugira ute ukande kuri open. Then numara gukora open, ikintu tugiye gukora ya foto mwabonye kuri screen ya mbere, tuyikore neza ku buryo iraza imeze nk'iriya. Then icyo uri bukore, urahita uza hano hari akamenyetso ko guteranya k'ifoto hano muri screen y'aha ngaha. Then numara kuzamo hariya ukande gutya, bahita bakujyana hehe? Muri gallery yawe. Then icyo uri bukore, urahitamo ifoto, utegereze birodinge. Then nyuma kurodinga, icyo uri bukore cya mbere cyibanzemo hano, ko harimo features nyinshi zigiye zitandukanye, zose ntabwo uzikoresha ngo ku ifoto imwe ngo kugira ngo ifoto yawe imere neza. Hari izo ukora ugasanga zishe ifoto, hari n'izo ukora nyine z'ingenzi. Then ikintu tugiye gukora, urahita uza hano handitse filter. Then urahitamo hano muri tuno features twose barwaye, bitewe n'uko ushaka gukora ifoto yawe, aba ariho ugira ute aba ariho uza guhitamo. Then wenda
twebwe dushaka kuyeditinga neza, urabona dukoze kwa aka ngaka, urabona ako uri bukoreho kose ifoto yawe irahinduka bitewe n'uko ushaka kuyeditinga, ariko twebwe dushaka kuyikesha ikaba imeze neza. Then nitumara gukanda hano kuri filter, ahandi hantu turi buze gukora ni hehe? Turaza hano handitse, urabona hano hantu handitse adjust, aka ngaka niho uri buze gukanda. Then numara kuhakanda bahita baguha izindi features zigiye zitandukanye, urumuri n'amashape n'ibindi bigiye bitandukanye. Urabona noneho uko ukanda ku kantu ukongera capacity cyangwa se ukagabanya, ifoto yawe igira ute? Igenda ihinduka bitewe wowe n'ibyo ushaka kweditingaho. Twebwe rero turashaka kugira ute? Kuyikesha. Reka tuze hano kuri shape tuyongere turebe icyo bisaba. Then urabona kuri shape naho twagize ute? Twayongere, gusa ngubutse ko iyi shape ntabwo uyikoresha ku mafoto ayo ariyo yose. Ushobora gukoresha kuri shape ku ifoto yawe ugasanga urayangije. Then tuze hano muri saturation, then naho tugire ute? Twongere. Urabona noneho ifoto yacu ibaye wagwane. Noneho turahita tuza hehe? Hano muri shadow. Hano shadow ni ibintu nyine by'umwijima biba birimo, urabona by'imikara. Nitugabanya gutya urabona ko hajemo umukara mwinshi. Nitwongera gutya urabona wa mukara wavuyemo hajemo icyatsi cyinshi nanone, ariko uragerageza nyine bitewe n'uko ushaka kweditinga ifoto yawe, ukagira ute? Ukagarukiza kuri capacity waba ushaka. Highlight, nimba ushaka kongeramo urumuri rwinshi naho urushiramo cyangwa se ukagabanya. Urabona ko nidusikororinga tuzamura gutya muri plus nyine biriyongera, nitugira gutya naho biragira ikindi bitanga. Then twose ntabwo ari ngombwa kugira ngo udukoreshe ku ifoto imwe, ahubwo udukoresha bitewe wowe n'icyo ushaka gukora. Then uhita ukanda hano hejuru kwa kano kamenyetso ka V, aka ngaka. Then wamara kugakandaho ugahita usa nk'ukoze back inyuma. Then ugahita uza hehe? Hariya handitse save, aha ngaha niho ugira ute? Niho uza kugira ngo ubashe gusevinga ya foto yawe. Nyuma ukimara kuyisevinga rero ihita iza imeze ite? Kadusevinge turebe. Urabona yagize ute? Yahise iza hano. Dufite muri kano kanya ifoto imeze uku nguku, itandukanye n'iki na yayindi twari dufite bwa mbere naberetse nyine ukuntu yari imeze ya original nyine twafotoye. Ubona ko izi foto zigize ute? Zitandukanye. So guys, nimba uri kubona icyo iyi video igufashije, kora subscribe kandi no kunzogera, ndetse wibuke gukora like. Unatubwire muri comment ukuri ukubona kagucanze se, cyangwa se ifoto yawe ukuntu wayikoze bikagenda, byandike muri comment kugira ngo tubashe kugufasha. So wibuke no gusharinga ku bandi bantu uzi bakeneye iyi video, kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao, reka tuze kubana muri video iza gukurikira.